شيء قصة بعض مردم گوشن رسول الله گوشی سنت رسول الله دستا بیتا ما گوشن ان رسول الله مردمی و تو امتی تشویق نکته گوشتی مندریکا دستا بکنه. رسول الله یک حکمتی واسطه زور. یه حکمتیه رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری سال و زندگی صلوات الله و سلام علیه آت کاغذی لیکه بادشاهان سری راه ده. یک صحابی اگوا گوشتی یا رسول الله یہ بادشاہ تو کاغذ راہ دے شان کر رہا مہر بجا ختم مہر جنے یہ کاغذ راہ دے بلزانک بھی یہ کاغذ تو راہ داتا کچھ تے اچھے ایک خاتمی مہر من واسطہ عد کرنے شان مہر عد دیکھو لیکتے محمد رسول اللہ سید ستر محمد رسول اللہ ہمیں مہر ہے فی رسول اللہ یہ مہر دستا کو ہم وحدی کاغذ لے کے راہ دا ہمیں کشتے ہمیں مہر جا بادشاہان سرا کسرا سرا قیصر سرا مقوق سرا نجاشی سرا ابراہیم بادشاہ حاکم ہستا ہما زمان رسول اللہ تبلیغ کتا کاغذ راہ داتا ہمیں دست ہمیں استعمال کو رد یہ مندرک کی کر ربی رد رسول اللہ ابو بکر وقت رد ابو بکر کی کر ربی عمر بن الخطاب رد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شو چاہتا لکوشت یه مندریک کب چات توکا هنی باز مردم هر کس که همی چات توکا مندریک یه دور ده بشن پورا سنت یه مندریک دور ده یه جاگا ہے و ایش مقصد هم شد یه مندریک مردم دستی بکن جایزه نگره ببی میچی سهر مبی شوق واسطه مبی دیگه اعتقادیه إشي سلامك اعتقاد ما يشمع الله ديوق الله بخشوك الله سبحانه وتعالى هر چیزی انسانی چیزی رسید واشین روم دی چ الله طرف دیگه دلا و مود دلا و تی دیما جز الله نمگا دیگ جاگه مکنه والله تعالى علم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.